ampai to pandite makadaji ji muat bere jama manang sampaja perlu na mak bere jama sampaja sunat purena ya toro mak bere jama usaha kaginan kesampaja dia nak bere jama supaya alemu sifat dua pong Allah taala menikmati sujud lama pai ko mak bere jama ko na toro ko imang milo kamamu buat baca subhanallah bila kan Allahu akbar weh tokonya dia maka dia mi ko makadaka melo pak tokong ya nanti sama masam paja cedi ko tengah na tau ega dia nak bere jama lawan misi 10 masam pajang. Iya, pagka totoo mako tu mangkakat daw. Nasa ito ko pa, iya ko ima ya curi. Maka malasya po yung ustaz. Iya ko malasya curi. Maka ko ni matu, na magampa ko itanay ko kumalaka. Maka po ima malasya lo banong tanay. Nana urusan. Ya ti ampay ko macara maka pa ay maka gampa. Dio maselang. O kumato sulmo di maka dio maselang maka magi na ko cara mamo. Magi nero po na magampa pa nang kamana nga lasaku maubaca kita na tau pandrite. Mak guru ko guru tak lawita maka na pulok pendapat na niya. Di nang kau pakai pendapat ko maka kamaki mana kau sta jadi ka pendapat na. Mako memang na di pa barha pasu pendapat. Ya tau barha pasu pendapat ahlina. Pada ko ke rumah sakit doktoro ini ahli wat dipoy maka dakwala samwe. Ako parawa maka na magpakapan. Matinro niya dyan natin nasa ginakan niya sa pura. Ele nampui. Iya jadi ustaz itu pada mi palayangnya. Yang tara mi pendapat ni Imam Syafi'i makoy. Pendapat na patareka makoy. Uban sampai ya kota protes ka mat. Magampang. Makadaka Imam Syafi'i makada lonong tanay. Selesai urusanku. Yo po ko makadaka menulu iya. Oh makada mereka ando pajolok. May galak dah pendapat ni. Makanya jadi kong kepada kopi warkope. Na pangantara kopi na makami kopi pangantara kay cherry. Pala po dami kada podang iyo no makami sa di kopi na. Di ada susah na yo po ko di makibu kadi yaje salah-salah batin. Ah itu makanya dalam agama ang kaya semujatahid. Asalnya mujatahid orang yang berijtihad. Asirapat di sana kuasai. Angka tahu pandrita Pak irisang tuli yang kalingan apa ustaz Bukhari dan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari 201 hadis. Imam Muslim hampir 9.000. 8.000. 8.000 tambah 9.000 berarti 106 siaga. Hampir 17.000. Dua ulama ini 17.000 hadisnya kalau digabung. Apakah dia berhak berfatwa? Tidak. Nah sabak siaga hadis na kuasai tanpa di berfatwa 600.000. Imam Bukhari tidak berani berfatwa. Makanya dia itu gagah pikin Imam Bukhari. Dia itu gagah pikin Imam Muslim. Dia gagah. Dia bermazhab Syafi'i. Nah sabak Imam Bukhari pasti puluh hadis Imam Muslim makoto pada pidi apoteker nih. Kanya doktor. Nisami makanya ya Pak Bure makwai ya asalnya Pak Bure. Nisami hadisnya kedudukannya. Untuk maramu itu tugasnya para mujtahid, termasuk Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Dia menguasai 600.000 hadis Nabi. Makanya Imam Muslim periwayat hadis tapi tidak ada fikihnya, tidak ada mazhabnya. Dia ikut ke mazhab Syafi'i. Ya nanti namanya tahu salah-salah, maka tidak usah bermazhab. Kita kembali saja kepada hadis Bukhari Muslim. Ya nanti asa tahu pusat. Pada kau makan daya. Aja mutama PDI, acuri Megawati. Pada moi. Itu kan. Jadi ini yang banyak orang tidak tahu. Natengi bermazhab tapi nasuruh kembali ke Bukhari Muslim. Padahal Imam Bukhari, Imam Muslim mazhabnya Syafi'i. Ini gara-gara cucu tak sama koko mega. Mengatakan kembali kepada Al-Quran dan hadis. Tidak usah pakai mazhab. Kembali kepada hadis sahih. Padahal Imam Bukhari saja yang mengumpulkan meriwayatkan hadis tidak berani kalau tidak lari ke mazhab. Makanya dia bermazhab Syafi'i. Ya, apalagi dia cundek. Enggak pengaji maka rekat dia hadis sana apalah. Ya mati lampu tak di mana hadis sana. Ya Imam Syafi'i Babu itu menghafal kitabnya Imam Malik Asyrani Sunnah. Kurang lebih 8.000 hadis dia hafal. Syarah Sunnah. Yang kagaya tahu makoraca na pa Imam Syafi'i ko mabaca na tutu kita sipwe. Ya ko nabaca sebelah kanan na tutu sebelah kiri kertas atau kian. Na sabay ko matik kay matana na palati si wali. Maski may matunyo tak na. Makaraki macho Ustaz Sari Hidayat. Di panuya di Hidayat na baca mo pamakoli na panapala Imam Syafi'i cicam meto milalo. Ya na napaki matana na idatira si wali na palati si wali.
Makanya kung mabaca, natuto ta si wali. Itu men-scan otaknya. Ang kanang-kanang baca, kataloy noli na panapala, tapalo masapadya sunat tauba. Magi na kada dosa aga puro pigaw, nakatalo na baca na pawapala. Iya. Katalo na ula na panapala, makada dosa aga puro pigaw, hindi nakapatapulo di siya mo, pura si tama takdes. Jadi, yalin ni mati kecerdasan. Iya. Tapi ang kato kanja natutaw bodo kakanja ng pa. Di na may kapakutan ng mulay. Magkaday malaikat. Magi makon kada di bisang mamu jami di bisang mamu jami di bisang kada malaikat di pegabus hatar rumah no tami kusurugan. Di gaga. Jadi na tustas itu marad dito pa mega na isang mega tadi na jamay. Teko ni. Iya na to ampay makada guru hati-hati ko. Ina to nakana bitaja na mega ada pakutan namo apa musuh saya lemo to. Yang katutaw na saya ko din lisang. Magi minung ako di bisang. Magi mo jamay di bisang. Pakre ataro na pala apa de gado sana taw de nisang. Di gaga pa. Cuma mabela mi baraka apa aku pa disang ang imong baraka makiro. Ya guru ki matarua aja mo ta mangingi ang kalingi ceramah. Aja takkan ustaz lanu de ang kamanam mo. Aswe lagi on rima guru say dinaali ka pere non rima guru. Parang ko tanay makadapi ko cara ni tanray aswe ko baligay. Makadero kapere ya kote may nakaje na si wali baligan itu. Iya na ron isang. Iya na sa kote may sinade panakaje na de betul na baligan. Iya itu Pak disagang Itu aya kursi Abu Hurairah o kumi beli si mak guru apa na kambu-kambu ka rumah sakka nangiti makan maja na kamagaru-garu na natalaca. Ternyata tame lalok ki jandela nang kamula ron rumah saunolay. Iya na ron na pudangi makadamelo go Pak guru. Dia utama nareko yang membaca ayat kursi maka dia beli si membaca ayat kursi dia ulet tamai onrongi dia na tunah kena bita kau membaca ayat kursi jin itu tidak bisa masuk tapi ni baca pakanjaki bacaan iya apa angkat tahu masih lebih nampak baca ayat kursi akhirnya saya tanya nawa apa ini ko dia na tu ampai Imam Malik dia kesana Abu Hanifah Ahmad bin Hanbal dia na ru'ya napay itaw panritay hadere mak di setan ya kung kataw tama-tama napay mak beresalan napay beresalan na ulama paja ni masela ni setan apa magay wani din na tinro makasiya iyo po paru ye makokwa alina na tamay setan alina baca narang alina tama-tama magigiaga setan ni makokwa pa na makanjalan kato na mabantu macan ya biasa na bita na doangi bawang ya makokwa way mananana niya bede model itu ni setan ang katuparu ya nasa sisa mo setan macho magalato mabila gitu stase nabila mana setan na macho iya jangan ditambah-tambah iya nang kamu tuh aya ru ya makan jalak dah dene bismillah itu si alhamdulillah makan jalak deh itu ya ketemu minum bismillahirrahmanirrahim napayinong itago napabaca alhamdulillahirabbil alamin tuma bismillah si napayinong dibaca si alhamdulillah cuma bismillah sinapain apa baca alhamdulillah. Dia naganggu gitu yang kedua dia nakibua dosa luput itu salame tu wae onak ninung yang kopi kuatan. Makumur batete di minum. Kata tau minum cica mina tongkang. Puralalo karun tu tau minum pak dia nakedo timunna 3 ron. Tahu madak kalak dai. Pak dompengnya biasa makaro. Iya. Iya. Hati siapa nih? Ya. Si Jana macarama. Hah? Kurasa pula mana si Jam? Dia nama tak kau na bagiku si Jan itu. Kamu lah di sini bagiku. Dia pandai bicara. Maki Nabi Adam naik. Menre ilangit kedua si runtuh Nabi Isa siwa Nabi Yahya. Dua Nabi makaleliat tu ye. Pak magi makan makaleliat Nabi Isa jadi di gambok. Nabi Yahya jadi paja ni macam repa indok dan apa matampu. Iya, 60 na taong meron 60 na taong umuro na natampu. Ya kung katautan rute do taong rito ko pa 60 na taong umuro na natampu. Doktoro masilang. Tanya alin, doktoro makaraga na nawa. Iya, matuani pa aja ni macare pa melobos. Tapi wad dingi matampu. Nasaba Nabi Zakaria milodo mo kilala non ro na masampaja Maria.
Yan ito ampay Nabi Isa, siba Nabi Yahya, melo siyumuro. Tapi kelebihan na Nabi Yahya magala makapala. Sehingga dia bisa menghafal kitab Taurat. Kitab Nabi Israel. Tapi layuno itu matu. Nabi Yahya itu kan dibunuh. Nabi Zakaria juga dibunuh. Ada riwayat mengatakan tidak. Tapi ada mengatakan itu dibunuh. Yan ito natapui ajuin na pelupa tama. Tapi ang riwayat maka nalupay mak bismillah. Jadi tak pangalan mo jujun na. Pita narunto. Irunto iro talalungnya makanan ket pilalang sa igay pasigaret de. Nabi Yahya itu juga dibunuh. Makanya Bani Israel itu denang ka na madeceng angka na pura nauno nabi. Iya. Nabi Yahya, Nabi Isa, menrei sirunto Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ahli kepengelola keuangan negara. Makanya bendahara. Itu Nabi Tanis satu maka mako bate matur negara. Pak Purami ni mak guru. Nabi Isa dokter ahli dan sabak nulis patu atau materi. Yopi di doktor tanah pamati tahu tuh. Sesa dia tahu nak kemana. Menrei kemudian Nabi Yahya itu napojila da olok kolo. Dia gaga olok kolo diri ko Nabi Yahya. Ina Mario namo binatambuase Mario to ko sirunti Nabi Yahya. Lo binatambuase liu ko popana Nabi Yahya matinro manyaman sa di ko si Nabi Yahya. Ang katopak dongan na. Yan ito nakadatay. Apala idon na Nabi Yahya, edi na to ako namo. Ni tapi aja na ta apala idi. Di nala ako matubay gong ko. Mendre yase Nabi mendre mataru ang kasinabi itu Nabi Idris, Nabi Harun, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Ibrahim. Iyaro nabita oleh na siruntuk kung Allah Ta'ala kang dia semarepat ni urampi at-tahayyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Kayaro beresalan na nabita loko kung Allah Ta'ala to. Tapi narampi to pandite makdanigi baca ye at-tahayyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Itu pahalanya sama dengan haji dan umrah satu kali. Apalagi sangnya? Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Apalan naku ya ibaca pada ko to situdangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Apalan ya pada nareko to bersilaturahmi dengan seluruh wali-wali Allah yang ada di muka bumi. Iya to nabaca nilaw do nga sinin na isa na kampung. Makanya yan ang kamu tahu mas sampajan. Namucit di mitaw mas sampajan ko tanrute do pa tata ang kamu pabaraka ko to kampung. Nasaba baca ye assalamu alaina wa ala ibadillah atam. Jadi itu tahu mas sampajangnya Pak Mega palan apa sinin na tahu itu nilodong apa. Isa na to sampajangi aja tabaca atahiyatul barakatuh. Salam awe. Apalagi ko imangi yan to ampe to liwa surah iya di imangi lalat ta tola aja na je lalat nama uwi ka to imang namo pintu nama kun rayin ulah to dito na koy mata ko dito majinan ka aja na talolo munri lalat ta na tola apa iya imang itu sapiri ang ka sapiri o to lalat na panumpangin ola tega lupa patulay yo lo napalako kadirana ko munri. Iya. Napani aja mo taka. Direk na reko din na makanja. Pare ko sa periodo na di panatuda lurang imong kasi bagalere to. Iya. Pakanja ki yolo tudan na. Iya. Maringi palang-palang aja nih bala Allah akasabi Allah Allahu akbar oge. Mare bismillahirrahmanirrahim awe. Apa kanja ki na sabak sa piri ki itu sa piri yolo itanay. Tanta na yolo, imonri itu kimonri na. Itu ampe kimonri na manyamat to ba? Ya pitu o kumakanyala daun ron. Iya. Tapi aja to si tabarani lah, kuro ni katapu. Salah baca kamay bagay terima kalani. Tanya Iya. Tapi makanya kimonri na makanyala daun ron. Dan Nabi itu mengatakan tempat yang itu yang paling bagus. Tapi dia itu sina cocok ya standar ya rupa ko makani meron ro makanja. Gitu makibo masigi paliboy. Supaya itu tapi sab pertama yang paling bagus sebelah kanan. Ashabul yamin. Iya kanan ngewe. Jadi ako tama ki masigi na kosong ay law kanan. Iya nilaw do ang malaikat ashabul yamin. Sebelah kanan na imang. Tapi dia sina cocok ya dasar dia rupa kosong siya mentukos. Atau makadaki tiba ni puy malako rosunna. Atau di kanaman. Salah to itu.
Makanya Padilla itu tidak bisa merubah hukum. Tidak bisa, Pak. Dia nama dialah standar itu Padilla untuk merubah hukum. Apa ya itu maka saat pertama paling bagus. Ya kau nggak tahu terlambat. Nah sengaja nanti wasan pajak jolo ya Pak. Saat kedua nih. Gelombang kedua pimatu saat pertama nih. Nama kira. Tidak boleh. Jadi tetap Padilla itu tidak bisa dirubah. Merubah hukum tidak boleh. Ya kok itu kiri-kiri nih aja. Dia nanti nak ada mamali. DJ nih ya sangnya saat pertama yang kayak yolo ko tuh deh. Ya sangnya saat pertama yang masih jaya angka. Tatik 5 mo pinalo na masa pajak mangaribi. Tatik 5 mo pinaka ko masigi. Yan nanti sa pertama na mo imon ribi tudag. Pada ko jumai tatik 10 kanya ko masigi. Yan nanti sa pertama kalompo orang yang pertama datang ke masjid. Na mo imon ribi tudag. Ya manuru Tapi ada makali guru takali siden riya ko cia ko mapangewa magampang asi jabawan Allah napa tudan riolo manasani mulolongan. Makiro. Jadi don rumah tu pendapat pangkat tu nasa makan ya tu nyama ko makan te bara kalahu na palupa tama na taru layolo tapalolong ang apala pada untat sila rumah tu tama negeri ini makanya ulama kita itu bermacam-macam itu pikir itu jadi aku ya pak talomu yang ngelit sampai jangan kan talomu yang maka dia tu pandrita angka itu istilahnya jam mata beli makan jalan aga jero dunia sementara akhirat selamanya. Angkat tu dari kutu aja nikangnya. Dunia di tanganku. Adik? Nikah. Demeto na coco. Ipatamo ko at kulino. Saliwang. Supaya din na pangarita pa. Apa iya na tama ilala. Tutata na pangarita. Imagi lupi pa. Yan ito ko tame. Way o kilala lupi na churu. Lupi salami saliwang mo. Way eto lilari mo to lupi. Makumati itu kehidupan. Yan na tama na warang parang iya mana batungan na iya mana manimo ko sampajang iya to man iya tau curu na iya to. Coba gare. Maka dapat ko caranan din na nawana way ustaz. Magampang paki keyakinan. Maka da iya ro dalle po ang Allah Ta'ala mataro. Nalingi ni kenapa kilori din nakada nalingi iya to matcha de. Ternyata matcha. Dito nakalayaling ustaz de. Maka dami Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki, bukan siapa yang berdoa. Siapa yang dikehendaki na mo milaw do ko de nialek ko to. Tapi na mo de milaw ko naletok ko hana lengi, makanya Allah memberi rezeki kepada yang dikehendaki. Jadi aja takada macam memang ianu, macam memang ianu paisogi, ang kami magpadongan na yanu. Kene ang kapadongan pasogi tadi na kayole sogi ustaz. Nanang kamana na padongan sogi lang na boleh ustaz. Maga pa ako tahu masyarakat law makutan. Piya naman dari pa. Ang kato taw sogyo ko Kalimantan nasage baca-baca na masimpo dali ako dali maga peje na sapay. Laitanay ustaz se mamotor mi ustaz se. Nayero taw makutan apa niyo to na. Taw milaw pa dong nga sogira nga pa niyo to niya taitanay taw mamotor. Micawa malay maka na aja na kamakutana ko to mamotoro ina panito ko to mas na ustaz makutana kanaga mo baca mo sogi tannya ustaz tanay tigre ko to malalasar jadi ya tiasa dalle pa anu puranator ko Allah Ta'ala alina mator makadami waling ini ke pakilori din nakada waling macca de pakini macca na mitay nang kadali na din nanan resaping pa dia ga otak na sapi nito ini makale macca na tay de pak jadi pakai pada makaje pajalan pada lo jalan si gande topa. Pada napian, ci di pala ci di de. Tulis saruk di mata nama gaji dia. Pada he. Pasaran wale makoto. Pada bangun wale si olah topa gorok na pada. Ci di tama ci di de. Magai karena Allah mengatur rezeki alina mengatur aja tama susah. Iya. Maka da maning payano mak balu magala tania Pak. Ya kene Pak Balu sogi mana nih Pak Balu? Dia jadi Allah itu bisa kita sana pada jama-jamangin tapi tidak senasib. Ina tu ampai maka guru teh kong ka jama-jamamu makanja-kanja na musat dikir mo jama yana rumpanan no aja mo kita. Ma balu-balu balik ko madeceng itu lian na tumutuntukan o komiti itu na dalik mo iko. Ma jay ko mo madeceng iya na ro. Wi ma jay madeceng ini tete ma balu apa lo tiba balu apa. Pak natanay Pak balu apa saya kata lepas kali nasa 500 aku dah sebab si ulat tu sian nasa lain Pak Jai na nalaw Pak balu apa dia tarala apa lagi dalik muiko tapanya ya aja nataka kita memang rangkai jama-jama iya
Iya ko yan napahat Pak, di na masusah. Loki mak balu na po nga lata alam imarakang ite maka lo mambalyo ko lo mabalanca ko no na yan di. Di na tunakarato pandrite aja mo rubay ipat kalinomo na sabak sampaja. Ha? Betongan aja mo rubay sampajamu na sabak kalinong. Betongan aja mo ator isang pajamu na sabak lino. Usahakan isang pajamu mator ilinomo. Kamu kira? Jadi na masusah. Ay kemudian dia ko masampaja, kalau ko masapadali, aja mau kada nasabaok ko rumah tu de, angga sebagai ibadah. Malulung ako tumatero. Namo di gamula pangali tapi ibadah. Yan tu de nalari ko so tahu. Makumana namo ustaz. Namo iman. Maka gitu Pak ya mania 47 Iya nama kanjak mo pilan insyaallah. Calik mako to. Dito na may kachali jo ko tanong tayo di. Mega. Di na marigaga. Hajat kan niat kan. Makrepe ko din nilanti ka o kolino ko pisulmon. Aja ta masiki di chale asidak ka. Tabi aja ta sogo. Sidak ka mamuki talingit gaga tabi tilodong nga mamagi-magi baraka na pasidak ka ko na wadi na pasirunto kay hajat ko kung alataala. Yapi ko de ulolongan nga kolino ko pisulmon. Oy makanyama. Di na masusah. Na di pa to jadi na purami mataroki asat tapuroma. Tinta sudah ditutup, pena sudah ditutup, kitab sudah ditutup. Ang kami mataroki, di na cocok ko din niola. Iya. Baru samo, makuha ito pa. Pada ko tolo maming, di magamuhala to ko to limon romo tu di umpano imem mo, yo po kumapya mo yata jam ko. Makuha ito. Yan na to nakada na checha po ngala, tala tau kutwe. Aki buah ko lala tapi di na ya tu lalang inola dali taniya. Naita malaika bola mo ni sato pakai gawat na bawah ko. Na di na jok ka malaika ko din isuro, di na para ko tim sukses. Dari ka bawa mo ba di bawa ka kumanoy. Kung malaika di na ka salantar. Nah, ini kalau ini dia kini Pak de. Aja naganggu sampajate ko masampajang biasa. Biasa. Aja ni pasakan ngero Allah. Wah, aja mah. Susah-susah ali. Biasa-biasa. Pang kami tahu Pak. Allah. Wah. Biasa. Biasanya masuk paka mapahadir Allah. Tawadu tunduk. Rokok ki palam-pala tokong aja na makaduma nang ngalili. Allahu akbar. Namo matahi at-tahiyatul mubarak. Awe. Aja na biasa-biasa. Iya biasa-biasa. Maga di ko to kuyolo na tau malana ipakaraja malam mana ngalilito roko sujud roko makanya paling dekat dengan Allah itu ketika kita sujud. O kuniro mangilaw. Aja na pura assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai miloda wai terlambat ki. Maka dari malaikat magi napa ko milodo bos terlambat ko. Apa iya tu sampajangnya telepon. Natarongin nabi te ko meko si Pak bicara po ngalataran kami milo dia mau pakai apa ko milodo ko malaikat itu catat kami si pinalapor. Iya, makanya ko macandring laki takoha ita lilodo, dia pa tu nalapor na catat. Aso sining milodo siki na catat si. Sabot tinggal rabade pa nilapor. Napa tu dia cai ripuang ni? Magi je nasa yap milodo kan ada terima. Tadi beto pa natalapor. Maka ni malaikat ini ngaji suruh ko milaw, hindi mo ko sampajangi mangilaw. Apa ko sampajangi siruntulan suko. Di nagaga perantara, iyo po kokwi, ucata mi. Kami si Pulo. Pada ko telepongi Pak Bupati Milaw bantuang, isuro ni Milaw de tilaw, Pak Camat tapo dak, maki Pak Camat tau pamudo na niya. Uranya si Pak bicara na de nilaw. Maki tu malaikat, masih nang kami Milaw dok ko na puro na masampajang, o ko sampajang Milaw. Makiro na dialog mo tu alhamdulillahirabbil alamin. Sini na papujang kamalan ng Pangulo di po mapunan di sini na alam. Ar-Rahman ar-Rahim po maraja pakamasin na niya maraja pacarina. Malik yung hindi po mapunya so kiyama. Dia kumega dosa ta kuniro mangilaw pungega di kasalahan. Ulat to ati pake. Aja to si tananan may kasalahan banget. Ito lalaki ka. Dyan na. Talangati na. Nasabade to nabutukan ipo nga latali tumananana ede. Yang patita nga kuiwi Pak nisa memamo. Memi ko na yang akui pada kong kanana iris sa makadali na jirap pa ikachajandele tapi meloki ko mangakui. Ya ko mangakui makaroon akui di salanna. Jadi tiya sa tau ba to rewa mi maringan rakin risala. Aja ni po mana tahu aja ni patama ko Facebook. Aku menyesal. Ya, aku menyesal.
Maka tega tau kong kamasalanan tak panapindra ko Facebook aku bermohon bu degaga malay kayo tusuk catak doa di dalam Facebook degaga. Yang ada itu mencabut nyawa degaga malaikat pencatat Facebook degaga. Iya aja nana ko Facebook tak pertama. Jadi masalah tapak ko Facebook. Malah si balakay na tapak ko Facebook. Aku menyesal, hatiku hancur. Seandainya aku tahu memang dari dulu tidak bakalan. Maka kun dito ka ko tanu terong Langkala. Iya kung ka masalah tas sampajangi langsung ay ni padamo ko Facebook. Ang kagasolusi na Facebook degaga pa degaga. Maka na nabantu ka daya pagaga taw lay kalasyan ni. Kami mega matipu. Agar ko may kigari butika ngarewan ni gari mati akibat status. Apalagi memang nih, aku punya utang 300.000 mendesak mau dibayar. Tolong bantu saya sahabat FB. Pasti makanannya up. Tega milo nomor rekening. Tega. Up manam nih. Apalagi makanan nih sabar saya. Iya, tapahan ni cede. Angka masalah aja tapat tamay. Patapang katududan nasa mapangiwan mo. Yan na ito na may kasalingko. Papasan ni status. Aku menyesal. Ternyata kau begitu, kasi begitu hatiku. Hancur sudah tidak ada harapan. Tapang kaniduday makomeng. Sabar saya. Ya mana na tula Pak Doca. Angka pamalada mapangiwangi si babalibolana pasang status melo singyong nga balibolana de apo na HP balibolana pasang status ternyata kau begitu paghianat 500 tau malah sa ulo sinindak baca niya nasa tanya to kaya lasan padahal balibolana melo na singgong tau de na HP isa gari masalah tamakukway makanya sadar iya kung ka masalah ta sampajang nabita pasti sampajang Oko suyu pacapurang itilaw. Tapangulo. Ya putat din ni paringarangan panawan walinoy. Suyu kirolo na pong alatala. Di may mato nagagapin at atau kang yati. Tambus yan.